Isidora Bjelica preminula je posle teške bolesti u domu svojih roditelja u 52. godini. Ostaće upamćena kao tvorac mnogih bestsellera i autor brojnih emisija i kolumni, ali prvi put se u javnosti pojavila potpuno drugačijim povodom svog 18. rođendana. Naime, mediji širom ondašnje Jugoslavije, ali i celog sveta brojali su te 1985. godine o nacističkom žuru koji je priredila kontroverzna ćerka uglednog novinara Dimitrija Bjelice. Isten Isidora je još u adolescentskom periodu provedenom u Sarajevu privlačila veliku pažnju svojih sugrađana zbog brojnih performansa koje je izvodila na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, kao i zbog propagiranja stavova koje je tadašnja čaršija smatrala i suviše liberalnim. Međutim, Bjelica nikada nije imala u glavi antidržavne napade, kako je se nakon te žurke organizovane povodom proslave punoletstva pripisivalo. Naime, Isidora u svom stanu okupilo 18 prijatelja koji su uglavnom sačinjavali mladi umetnici, pesnici i režiseri. Kako nije želela da proslava njenog rođendana bude obična, pristala je na ideju jednog prijatelja da žurka bude tematska, odnosno da se podele na partizani i četnike. Bjelica oduševljeno prihvatila tu ideju, želje da svoj rođendan pretvori u protest protiv člana 133, ali joj se sve to obilo o glavu, budući da se ispostavilo da je taj njen prijatelj radio za DB, te da je postala njegova marioneta. Kako se te večeri osjećala loše, Bjelica već oko 10 časova uveče okončala žurku na koje, kako je kasnije saznala, bilo isplanirano da se pojavi policija i sve ih pohapsi kao neprijatelje države. Ipak 20 dana kasnije Isidora je zaista privedena, ali pod izgovorom da je u pitanju podizanje demonstracija protiv štafete mladosti. Policija je upala u njihov porodični dom, pretresla im sve stvari i čitala Isidorine dnevnike. Za to vreme ona je bila podvrgnuta mučnom ispitivanju u policijskoj stanici koja je trajala čak 18 sati. Pretili su, urlali na meni i poručivali mi da moram da potpišem da sam sarađivala sa stranim silama, ne bi li srušila socijalizam, otkrila je jednom prilikom spisateljica. Međutim, Isidora se nije dala, iako je postala svesna na osnovu svih iznesenih podataka da su je prisluškivali duži vremenski period. Izmučena i iscrpljena, Bjelica odlučila da sve pretvori u performans.